Voilà, salut la famille. Niko mbele yenu na 5 video usiku paske niko na kakazi kaloko kenye kalikuwa nanibana, nikaona siwezi lala bila kukia kuleta maneno kubaki wenye niko nanifuatilia. Ni wewe mnajua kila siku kujina ya TikTok Emile Z. Kujina ya YouTube ni Story Life from Lubumbashi. Niliona siwezi lala bila kuleta shukrani yangu kubaki wote wenye niko naendelea kusupport kazi yangu. Ndio maana nasema kwa hii video naendelea kusema kama muendelee kutufuatilia ku YouTube Story Life from Lubumbashi, mtatupata. Ma video ziko za mingi na zingine zetu tuko na prepare. Tungala ngoya juste kama mwezi yenye tuko amo ishe mbele tumalize mbele mambo ya biafet. Mena tuingie janvier njo muji prepare kutufuatilia paske tulishapanga ni groupe mnene yenye iko naendelea kusupport kazi na media mingi bana prepare ya kukia kuniletea. Ndio maana kwa kila ule mwenyewe kuendelea kutufuatilia asichoke kujina ya YouTube Story Life from Lubumbashi, kujina ya TikTok Emile Z. Shut up, mkwe connecte, bizuri biko na kuya. Kana vanu vangu vano dan wane zitarangu baka uzinini pisa baka nyeketera dichapo tanyika ya wele